Teški verbalni incident doživio je ponovno novinar Federalne televizije koji izvještava iz Banja Luke Mišo Vidović. Radovan Jović, novinar banjalučkog lista Fokus, zaprijetio je našem dopisniku da će ga zaklati. Podsjećamo da je ovo tko zna koji po redu napad na našega novinara. Mišo Vidović i naša televizija su već dulje vrijeme na meti i predsjednika vlade RS-a Milorada Dodika, koji ne preza od napada na medijske slobode i profesionalizam naših novinara. U zapisniku sastavljenom u policijskoj stanici Centar Banja Luka zbog ugrožavanja sigurnosti našeg novinara stoji da je nakon preskonferencije koju je držala Nataša Kandić, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Radovan Jović, novinar lista Fokus iz Banja Luke, pokušao nasrnuti na našeg novinara psujući mu, citiramo, ustašku majku i uzvikujući pustite me da zakoljem ovog ustašu. Naš novinar Mišo Vidović izjavio je da je napad na njega direktna posljedica kampanje koju vlada Republike Srpske na čelu sa premijerom Miloradom Dodikom vodi protiv Federalne televizije. Nastavlja se rad po tom predmetu, znači saslušat će se i svjedoci i lice koje je osumnjičeno da mu je uputilo prijetnje i znači ukoliko bude bila osnova podnijet će se izvještaj tužilaštvu zbog počinjenog krivičnog djela. Ovaj nemili događaj izazvao je brojne osude i zaprepaštenje. Nakon ovog što se desilo u Banja Luci zaista možemo očekivati svašta. Ono što mi kao udruženje očekujemo jeste javna reakcija i javna osuda ovoga današnjeg čina u Banja Luci od redakcije Fokusa, jer ukoliko redakcija stoji iza onoga što je uradio danas njihov novinar, zaista se onda trebaju ozbiljno zapitati trebaju li se oni baviti novinarstvom uopće. Nije to slučajno što je u Fokusu, dakle, taj novinar Fokusa reagovao je da bi zaštitio srpstvo, jer to srpstvo po njegovom mišljenju ugrožava Mišo Vidović. I naravno, ozbiljno se tim treba pozabaviti. I Društvo novinara Bosne i Hercegovine oštro je osudilo neugodnosti koje je doživio naš novinar i od institucija vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini zahtijevaju da primjereno sankcionišu one koji vjersku, rasnu i nacionalnu mržnju koriste kao argument pri obračunu sa neistomišljenicima. Napadi na naše novinare učestali su nakon instrukcije predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika da se bojkotuje rad Federalne televizije, te se nameće zaključak da ni ovaj napad nije slučajnost. Podsjećamo na nedavnu Dodikovu izjavu da je Federalna televizija neprijateljska. Ti si federalna televizija. Vi ste za nas neobjektivna, neprofesionalna televizija i neprijateljska televizija. Naš kolega Mišo Vidović nije jedina meta napada iz Republike Srpske. Slične neugodnosti i prijetnje imali su i novinari političkog magazina 60 minuta. Programski kolegi Federalne televizije najoštrije osuđuje najnoviji napad i prijetnje kolegi Miši Vidoviću, koje su ovoga puta došle od novinara banjalučkog Fokusa Radovana Jovića. Ono što smo najavljivali, to se i događa. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, nazivajući Federalnu televiziju neprijateljskom televizijom, napravio je od novinara mete. Programski kolegi ponovno poziva sve relevantne domaće i međunarodne institucije te strukovne udruge da zaštite medijske slobode, a sve policijske agencije da što prije istraže cijeli slučaj i osiguraju okruženje za novinarski rad.